isi iri gutera imbere mu buryo buhanitse, ibigo by'amashuri, ibigo by'amakampani akomeye ndetse n'ibikorwa remezo byose biri kubaka ku muvuduko udasanzwe. Abantu bari kwiyongera mu buryo bwihuse, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika no muri Aziya. By'umwihariko turi gutera imbere hangaha muri Afurika ndetse no mu Rwanda. Hari kuvuka abana benshi, hagapfa n'abantu benshi. Ariko so abo bantu bari gupfa bari kujya he? Nibyo dufite umuco hangaha mu Rwanda yuko umuntu wese upfuye tumushyingura. Turi kubashyingura mu butaka. Gusa kubera ko iterambere ritatworoheye, ubutaka bwatangiye kutubana butoya. Ubu rero 61 y'Abanyarwanda bashyigikiye icyemezo cyo gutwika imirambo. Urakaza neza mu kiganiro bimenye. Ikiganiro gica kuri n'umuyoboro wa YouTube ari we Mesa Empire Talks. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzajya tucika n'ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge. Kino kiganiro kiza kugira icyo kigufasha, wibuke kandi like. Je mugiye kubana muri cyo kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 251 K4734. Ni amazina nk'ay'indyankwi. Gusa indyankwi iyo yaremeye kurya ibiti, naho nge neremeye kugusobanurira. Nyita Mesa. Mu mavuriro ndetse no mu nsisiro zose zo mu Rwanda no ku isi hose, bamwe baba baseka ko bibarutse umwana, ku rundi ruhande amarira ari yose kubabuza umwe mu babo bakundaga. Kuri bamwe intimba ikarushaho kuba nyinshi kubera isano bafitanye n'uwigiriye iwabo wa bose. Ibi byiyongeraho no kuba kugushyingura ari serivisi zihenze, kandi izo serivisi zisaba ubutaka bwihariye bugenerwa gukorerwa hirimbi gusa. Ingingo ya 5 y'itegeko rigena imitunganyirize ndetse n'imikoreshereze y'amarimbi ivuga ko umurambo ushyingurwa mu mva yihariye, kandi ko buri mva igomba kugira uburebure butarengeje metero 2.5, naho mu bugari bw'imva butarengeje santimetero 80, naho mu bujyakuzimu bukaba butarengeje metero 2. Iyi ngingo kandi ishimangira ko ababishatse bafite uburenganzira bwo gushyingura imirambo y'ababo irenze umwe mu mva imwe, ku buryo bagerekanya amasanduka 2. Gusa isanduka yo hejuru igomba kuba iri muri metero nibura 2 z'ubujyakuzimu. Iri tegeko kandi risaba ko hagati y'imva 2 hagomba basi kuba harimo santimetero 50. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare NICR igaragaza ko buri mwaka hapfa abantu benshi. Ku rundi ruhande hari impungenge z'uko amarimbi mu bice bitandukanye yuzuye vuba. Nyamara ngo ubu butaka bukaba buzategereza imyaka 20 nyuma y'uko umuntu wa nyuma ashyinguwemo kugira ngo bushobore gukorerwaho ibindi bikorwa. Kugira ngo mwese murabizi ko ubutaka bwakoreshejwe nk'irimbi hashyingurwamo abantu bisaba imyaka 20 kugira ngo ubwo butaka bwemererwe gukorerwaho ikindi gikorwa. Ngo kubera ko ya mibiri bikibitse muri ubwo butaka mbere y'imyaka 20 ntago iba yabaye nk'ubutaka, ibikiri imibiri isanzwe. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana tariki 4 Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo yaganiraga n'abasenateri ku bipimo by'ubumwe bw'Abanyarwanda, ubudaheranwa n'ubwiyunge byagaragajwe mu bushakashatsi bwashyizwe hanze 2025. Yagaragaje ko ikibazo cy'amarimbi yuzura vuba cyatumye babaza abaturage uko bumva ibijyanye no gutwika imirambo. Nibyo koko iki kibazo ni kimwe mu bibazo bigaragara u Rwanda rufite. Abaturage bariyongera, kandi uko twiyongera niko tunapfa, kandi mu bigaragara aho gushyingura hari kuba hato. Itegeko rigena imitungo nyirizina n'imikoreshereze y'amarimbi ryo mu 2013 riteganya uburyo bwo gutwika umurambo, uburyo utwikwa no gushyingura ivu, bikagenwa n'iteka rya minisitiri kwa 16 Nyakanga 2015. Ubu ngubu rero Abanyarwanda 61% bashyigikiye icyemezo cyo gutwika imirambo. Ntibizagutungurira mu bihe bigiye kuza hangaha mu Rwanda kubera ubwiyongere bw'abantu benshi, kandi ubutaka bwo gushyingura ahubwo bukagenda buba butoya. Hazatangira gahunda yo gutwika imirambo. Ni nahangaha dusoresha ikiganiro cyacu. Nimba kino kiganiro gikunze, ibuka kandi like, kanda na subscribe kuri no channel fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzaya twa-uploadinga ujye ubibona mu bambere. Ikindi kandi kuri no channel yitwa Mesa Empire Talks hacaho n'ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge birebe biriho. Naho nge mwabanaga muri kino kiganiro banyita niyo nagize Promesse aka the king of this upward plus 251 K4734. Ni amazina nk'ayishoka. Gusa ishoka yo yaremeye kurya ibiti, naho nge naremeye kugusobanurira. Nyita Mesa.